Stephen Tashobya director w'ishomero rya Standard College Ntungamo ebabwambira mu rukiko rw'abazire bona urwo kwendera umwaka Gavumenti kuyamba private hospitals bakabahereza abashomesa bakabagwaza bakabasita ibyo nabo batatuyize sete kuba ya amashomero y'abahereza bakabahereza abashomesa ba sayansi kikaba cyangu kuyamba umushomesa amashomero ya sayansi. Stephen Tashobya nagira ngo gavumenti yabeta abahwerire akushashura abashomesa aba okubombekera za library n'ebindi okushomesa science mu mashomero ga private no kwija kucumbagera abana bakushoma science mu mashomero ga private n'abana ba gavumenti ubatari mu mashomero abo nabo Steve bakabe mu mashomero ga gavumenti kandi bagira ngo bashereze miliyoni 2 ina mu mashomero y'amashara mu mashomero ga private Boaz Ruyimbazi headmaster w'ishomereri nagira ngo kitongore cha UNEB mu ngenderwaho ya Agacencwire iyo by'ubwegese kitandike kucebere buzo by'abana har max 50 rero amashomero nago gabohereza ubucuye ko bundu 50 nko kwa abana batwire no bakora ikizamu cy'iteka umusinya 4 ni kibano kitwara max 8 rero bagite hoze byezo mwana yakoze gahara 20 basesi ngo mwana free rero ngo bashobora abantu baje bama mutubera bakansara babana aba ubwiruhu ubwiro bakansara ukamuka mutari kumwana men build houses but women build homes. Somewhere Amaka, itwe abazira bakazi. Twayo najabana bitu. Nchaka yoshanga batupeizinga, ngaga mwichongasho. Omugandi amashomero agatwirwa umuyaga gahirwa amabati 2032 okurwa mu office y'enganzi y'ihanga kandi umukuru w'entebe ya katana atwira mu gishogo okushaba abazire obutagakozesa kubi amashomero agahirwa amabati ni omuncwamba na Nangoma primary schools agarukushango muri town council ya Ruhira omuri Sinjiro West tukabasa kwejinisaho ubwire hasi y'imiti twatwese ubwira hasi y'imiti abana bazaho bamwe tubagiye ko mu classes tubatamo patsinga special classes z'abo bazabire zira affected ahabo kweterere nduru kumwagwerirwa kagwe kumuyaga twiza nka district twiza na member wa parliament yiza twashira twakora report yitu akozere twajikwasa member wanyu wachi wa parliament yo Kampala nimaniza koronda yuki nigenda kusimira kimwe owo kitinisa prime minister na office yo no kutwariza hamwe na government yitu ya Uganda kutwariza hamwe ahabo kugira ngo tukatera umuranga twaboreke ikizibu citu eco muyaga ogwatwire amashomero gitu bite byombe ko ahama batagagarujire nabyo biryo mu mbera mbi kandi abarukwirukanze by'ubwegese bagize ngo nabyo nibyija kuhunduzubwa abantu hona bahabwirwe ahakarunjwe kubyara emiti mwene mwaheza kubyara emiti ikibanci mayisa mwarindo buhangwa bwensi kandi mwareta enjura yaye yongera kandi nebizimbe biroho tubyajaraki tubyago iwe headmaster tinkwenda kandi kurra ngo abana ngo ni yu ngo mwana ngo akashoma mwaka gona ngo yago hata hariho promoted ibi bya gavumenti ahabwa TV West ndi Elias Sartugusa na Narusu Nuwamanya omwizina rya Uganda omwizina rya office of the prime minister ningi rya prime